Bia Kamal kan online TV channel gwa ka jan gwas men gora banywa ya kel la rame mgor o ba janyok million ka je nueretin kon tintere which ka sa Sudan kan nuerin kon tinterar sa Sudan alam bana linga jan shianen gwasme udeme shala general ulun johnson ulun jaramadan en cha kwanya tama ebi match bigger cap re which south sudan bana jakule gujeno ngum be yar kanware janan gorno bana jelin kel akan konore ler kaname donga jirama jidit mi jirama jidit gore bijen wakane ko ken ka ku subscribe kanwar online tv channel kami jirami tetene wen gwaye long telo de kaji ko gorno jin bi comment ka bi char bi ja ko ngapin ka kor kami shilar shijaling ban rache me ban je chulin kela gwa na raje me gora liang ki goro bran be janga je no ngum la rode no lerte la no gwa me o de rander man tok de janga de rode kebe ka mi shiling one ka de man dan dong gi no telo de japale no na me gorje en go de yen lingo gwa no dio je bunwar tu ngwan lung bekalo de bekana ngajbo moran wo jeling yo kalo de gwa ya ler balin gwa se me ler mishala re wicha ka sa Sudan general Johnson wolun cha kwany ala kwar en bimach bika captain ni hali ki tene nuari ko kume mala kume sa Sudan te ka magore no balat eno agenda na balin gaja kan wore raja dan banan lat ka jan gwa se me en general Johnson wolun ajaram en bimet kaf regen buto genena kan mai dial baga to ka kap re which ka greater panal state re duar lana to nuer tegeten bakule nyoga jien bakulo woka witin ko ken name gure je no de kora linkel ko gwawo bialer mi kokok biajeling biaje kula ngach gwaye kon wore roja dan lat kon gwasme alla kwar na kirma yadit no She Johnson ulun chaja kwany bang. South Sudan People Defense Force has confirmed the appointment of Lieutenant General Johnson Ulun as Assistant of Chief of Staff for Mobilization and Disarmament, tasked with dismantling illegal checkpoints and disarming civilians in the country. En Johnson ulun jara manana sha kam lonko ba mejdi alten content tere which ka South Sudan baakɛkäp especially greater penal state jaram dana bika toka mekɛp ka jaram dana bi check point ni ba baakɛkäp baakɛgɛk alo baakɛgɛk en dial gaga dana ba gɛka ramu wi lok chala do ba yet kaje ena chana ko lana dupin content goten balat jan akwere rawde assistant ni jan ka do brana chalat keje eno lo la de o be kwere niam be lok kalat en general ulun eno en kwenye kwany gaje o be majba ka baga captain nat ling yene di tama do badan ling je na me chalat ka gwasn ber te ga ne chi martin ne ngai ke je bon ramadan ba use a johnson ulun jaramadan en ba kwany binyen kana kebe mach bika kap katen hali ngai kono no la kuma South Sudan te gato ngwana gore leda wane wewe General Ulun Jen a former commander of the defunct Agwelek militia group a commander ka Agwelek militia group kajan chaja sign kɛro leme a president Salva Kiir mayardit bako bukon linke la gwa be kwenye ka duob dana cha gor keje ka biya ta dana gwene je biya kula ngach General Ulun, a former commander of the defunct Agwelek militia group, is assigned the role after President Salva Kiir commissioned 12 former SPLA IO officers and commander, including him, and confirmed their rank into South Sudan People Defense Force.
en point de enkir mayardi ala de indian kone jen ka aspele mayo ko shika wa ka South Sudan people for ken shaka moch ka gor ko bi kala dan let kana bi kana lat so ana me malat ma gwada me ken adop ko ne de kono ke bum te ka pana la kane kono ba gwi jino ba ni ken ba ke ba mi ken ba ke en move me ma ngai ke ne me awa mi chi tuong no wal mat kam kume South Sudan ala kir me yadit kene espele maji ngai kene espele maji kana gwelek ne ka gwase da ne shi Johnson me chero do ka espele mayo jen ponde chamat kene nga kene kana kwer kir me yadit jen ala agreement ne shala ka January 22 January 2022 ne me ngai ke beto ajira madana sha kwanya la chief of defense assistant chief of defense force ke kwi mobilization ka kana do badana ba match ba ka woy ke jetit ka civilian ne me chala da ramadan la ler la kalat general luray kong ka de South Sudan people defense force and ajira madana sha kwanya ko ba match bi ka kabre wacce ka South Sudan chana ta dana ba yer kon chana jenen gwada me jen awa chaja kame alo be permanently dismantle illegal checkpoint ngajeje checkpoint tin kon tin na tin wa be ka wuji shalin shenge dan go shi asfel mayo shi ke koter kenegro dio je central equatoria ka wudo ka bargazal I don't know gwada mi shalin ne ka gwada dan ne checkpoint dan me shi asfel mayo ci kan loko no wo kan checkpoint shu kuma South Sudan chu kor chu ja kamne de kon tila asfel mayo ka jenna gwada be ka new year man an checkpoint mo chane di shop ke jendangro shiga luton ka kwi ko shi kuma asfel mayo chelok right now jane shamru den chego no jaram nan ta kam non ko be ko wuch which mean that che kuma South Sudan che goro no bu korba to en wo be mej ba ka kef agenda na wa lalade ko be mej ba kef te ali no mo mishala de ken kwan ben chego to ko manana shalat gwasme kwan ben kat mandanen bi Johnson ulu nyalat Johnson ulu ko general Greater Penal State beto wendian beto ka Greater Penal beto ka Malakal beto ka Nasir beto ka gwado ka Nuer ala gwada ko nen werdi altine jen gwada no beto tin so look at this gwejaman dan beto gwado me kuma South Sudan ko na ke election goro duo mi mo be mejba kep ko jakan wore ko en point she bu wejani be mejba ko kep ngayener wejani te garik to tok tin da kam ne ka rodien but go dan be gore be kor be to wenware ko ba ko luguje no nware lokan mal this is what will happen in the end of the day ajena bu to shiame dan ci to kana sar shianen me ci civilian la kana gwaj kana dech ene civilian metele ka me ci tet ka dien ketel ka dom tet what will happen to them ma de ka naka dial man kula tet ka dien de ka rin ganka je jen ba kula wo jene na me ngode de jong wo en go jin kunego ko ka control ala nasir kwarka de ga jugono kwa civilian kwa ka control akoro ma ci tok de na rodin ling ashiyo ekuma South Sudan ko tamana me latje ku election in case mutem ci tok ba Nuer ba nyo mun naka ka ci me dana ci tok ron kin dangro wi de wel jok so ne me shabia surprise gwadan be mu wete ci Nuer ci kan goro no be karen caption it will not happen ci karen bun no like mu kana goro no buga majbu kin gato what will happen bukuma be ngare be impose unlawful ke do mitel ngot baje gorno ba naat ba kep ko bom ko ba ko mi jeg mi de gwa chir mi la korea to tene no bu mi shiram bajelat na me gore je bajelat every the time akan queen gwin kan even min no ko jen kirim ya de mo be mal beten ke ba me civilian ba ka kep amal a kon ben queen gwin a latke yo mi sha ngaje no sha mal
chatok ba ju chu jogo no ba me kun baakɛkäp but chaka de lat in the middle of this crisis gwan motene o chuinaten ano poinen kuma South Sudan chena cheke realika telemal matok de ni panken na karodian de ni nya karodian ka de ni banyen kan ga civilian kwala gorno ba civilian ba ka ba nyinken ba ka ko tele gwa bu ka chong turun tomorrow. This is what is going to happen. Johnson no luncha kwan bang kwanye ko be apna la mo ke liu be make ba ka kwan ka gweje no be backfire lonkos chabu no civilian kan mal kan ben chebe talk bu kordian be talk cha me de kap ka kan mal kan kon ben kan queen gwina kan kon lat. So this is not right thing to do, you know. So che dia chong anyok mi akira ma yadi kwanya mo. Okay, kwany mo kwany ngani je pin South Sudan People Defense Force achi bon diale ko kien chi kaneten ko ngayen no lat kamal ni tamare which ka South Sudan no mi bon diale ti mi kan konti ka mat kan ko rodin korol wakel tele mi de me je ka kep ko je bon dial ko. Let me simply say this, Nuer ti kan kanedi shunkel ka kare kuma ka South Sudan, jang ti kan kanedi shunkel ka kare which ka South Sudan, ta ti kan kanedi shunkel ka kare which ka South Sudan I ko to ran shun take ne chunkel ka South Sudan kene diality te take bonden content rar kuma ka South Sudan tin kwa malo lat ka Kenya ka tuman peace initiative ne iti panken ko konte ka mal a shigurin kuma da yo be ka jidore ken ke ji wini ken ke supporter ken mukan go joga duor chang chamal antama na ku chungala kel deragwa duno mulat ke one sided mubo benefit ni one side chi chuong no de mech de ko gor ba ka kep ka tama me a choro da bulut anime shi ne kon la bon dialan content re ka South Sudan tin gor ka query tin ka supportery biken konte ka mat ke kuma South Sudan ba mech ba ka kula kep duno watch out Nueri na me dara mu jeg da jenong mu to kono ba mech ba ka kep ngode telemal mu shi bare wi ka South Sudan kan kwa dial kon shunga yakel bu ka telwang ka biya shu telwang ba tunu na che kok te wa kok de na de go re aleka ko do bodan na dong de tro de to go je du no men biya ngach no ngum kwan ke general Olony ka jamo lo jaram dan bu mej bu ka kap ko bi check point di al bu ka wo o jan chika agreement chika na lat ni ka jan January 2022 no kam de ala spele maji kana gwele ka ngoda kana na wopin kuma South Sudan na me agenda na gore no de nywa ya kele jeno ani gweja pin ta dan te kaje gweja do bran an shikim ya di chetiti shagalat kaje ko bi ba maj ba ka kep general Olony kano be shek point di albaka wo kan woda telmal mi chine to kimi chine ben ani gweja manana to agenda na gore nywa ya kel bye bye.